voini February ni somni pani kumsang ni somni panga inrin ni ani a in zawain sibaile vekule ni som pathum thani kumsang ni somni panga a bung thuam le luimo inkar leibul kora thia char lal Fakmawia kumsom nga pakwa bung thuam mami district thattu ninge shiat mi pakhat man belani bung thuam atanga beng warna thudon danin lal Fakmawia thattu rinhlelh hi ni somni thani kumsang ni somni panga ningani khan police te chuanan man bela tripura mi bru nam thorepa ani thorepa hi bung thuam a hian mi ina thlengin a thlenna te poina chanchinan she mumal lawa twal thana hian in nam noidang po an la omrin ania chuizui zel ani lal Fakmawia thattu po mi pathum anupui sumdong rungi anupuya unaw nu fapa elizale Fakmawia chianpa ramlun moi te chu ni sompria thani kumsang ni somni panga khan police in an lo man to ani Fakmawia nupui te hebru nam an ni a ramlun moi ai ro mizo bung thuam khomi ani Fakmawia an tha dan chiat ani dan chuan anina amula yan thata an tha nuwa auto rickshaw mangin ruangan mutak na hian an pai ani talan to angin anupui soidanin Fakmawia hian ni som pani thani kumsang ni somni panga zandar somvel khan village council in thana vote chiar ngai chang tura chwa don thu shila a ho tak lo wangin atu ka anupui hian wai me shwai tu ti asya tira wai me lamin malak dan turan real mek lain taidar thumrik ma da win no pang picnic a chhuak ten bung thuam atanga kilometer thumvel bung thuam le luimoi inkar luya ruangan mu thu sha tani a ruangi endikani nuwa Fakmawia ni ti an finfia alua munli vela liam torin angonga gam chang takina in suya ti shat le ki korte ha a thenglun kalkonga ruang mu ni ve khana thom no dangle a bike mu ani a an mu na hi arwang mu na tang chuan hlavia wani ZPM shwai tu chung tela siha bial tu MLA Dr. Bei chuan nimini somni pakhathani kumsang ni somni panga zirtop ni assembly sessiona siha a Mizoram Youth Commission MYC coaching center thoktorin siha ZPM shwai tu te chung telak anni tho soi chuak Dr. K Bei chuan siha MYC coaching center furniture le building lo aman MLA fana changa atum sak thu soin okas ni somthum pakhat kumsang ni somni pali khan coordinator le 4th grade chuan bana le khan muthuta coordinator tan hian siha district ZPM vice president fapale 4th grade tan ZPM treasurer now September ni khata lak an ni a engwanga ban nge an ni so khos notice po engma a omlo anti swalpo soitur omshan lawati siha MYC center coordinator le 4th grade hi eng criteria alak nge an ni written nge interview politics sa indu sakwanga lak an ni MT siha bial tu MLA chuan azot ani tuibil ti san tumna omlo PhD minister Professor Lalni Loma chuan nimini somni pakhathani kumsang ni somni panga zirtopni assembly sessiona zona le chana huna PhD department in tuibil ti san tumna an nei lo thu soya tunaya tui ho that thu soin Professor Lalni Loma chuan tui ho tamna na chuan tuibil sang turani a he hi chumi poinan shethiam department ang chuan tuibil ti san kan la soilo tuidon tamna na chuan tuibil ro asang de turani ati PhD minister chuan sarkarin tuibil ti san tumti chu tute moin anlo order sakani tho soye tlonga tui atlem aizol kho pui chom tu tlong luya ni kum ain tu atlema tuidin mun achalo le PhD minister Professor Lalni Loman nimin assembly budget se sona member te zona le chana zobel na te changin nikum February ni som pakwa a tlong lui a tui omza chu MLD za so mani lain kumin February ni som pakwa omza chu MLD somriat pakwa ni thole nikum aya tlemna MLD somni ani tho soi PhD minister chuan tlong luya tui tlem zel chu mutmo narmo a ne angai ti soin hetiang zelani chuan phase 1 phase 2 le sipmiwa pamthei zat ni khata MLD 34.12 ni ma se tuipam turatlem ni na soi member te zona changin tuibil ti santumna omlo ti PhD minister chuan a soi buka heti la hian tui ho tam chuan bil sang lo thei lo ni ina soi bok 5-star hotel tour boy pui zel
Mizoram sarkar Mawia aizola 5-star hotel din ani theina tan ma an la chhozela boipui ngai ang ten boipui mek zela tarlan to thinangin 5-star hotel hi tourist lodge chaltlanga din tumani thudon danin tourism department in 5-star hotel latana tourist lodge chaltlang din du zonna atana ruamanna an siam te chu finance department in an pompui to a law department lamin an enfia vele meka law department atanga pompui na an mu huna tourism secretariat lama tender chua phalna andilanga tender chua zui ani don 5-star hotel tana tourist lodge chaltlang din chungchang hi farm pathum chuan anon nga event thina mase Mizoram sarkar du dante an shiat nuwa an du zuyangem shiat ani lo thung tourism minister pilarin pui chuan November ni som pakhat kumsang ni somni palia tuthar thedar tu te akom chumin tourist lodge chaltlang hi 5-star hotela siamani theinan mi malnena lan tumani thole an sarkar chunge in 5-star hotel ni anin be sei thua soi ani pilarin pui chuan Mizorama 5-star hotel omia lo chu an ve thu soin rampum le ramdang huap thut khom lian tham Mizoramin athlen theilo pha thin thu soya hotel chain lian tak tak te Mizorama 5-star hotel din andu na te po kan mu a chuwangin chaltlang tourist lodge hi 5-star hotel ani theinan outsource mai turin ma kan la a ti turang ang te kan ti fel nual to ati veng him tu te atanga ruilo man chin hi source dalong klai post ruilo in Mizoram achia ne zia chu soinon ngai lawa shiat sani rualin voin hian nangle I chung kwa ahimani pon ikong kabula ruilo chuan nangle I chen puite achang reng cheti pomngam ahun to sarkar malak na chu thushan ni se malatura lo neya chhor an ni a an nan thok ani maya athamwan thlak tak zet heti laya central oile in DRS dina ma alak nai ro mute thei ani lawa an malak na shichiang turin achunga lu chilangai lemlo ruilo an man thin chen khat social media an tarlen atang hian hetiang zat an man chuan man lo eng zat tak omang moti in chutila hetia ngai to thiam ai hian longklai ko puipo hi bikin heroin hian achia ne zia asia tang DRS ten ruilo an man nei tu zinga venim na thok tu police an tel le no thini alung chia thlak zwala zungol vei chu tu man gate venga tan andu lawang ruk ru chu tu te main an sum bom veng tu tan an roi hok lawang kan police te mek po heroin laka film lo DRS zok ten an man chua anom le zeu thin hi awan duai thlak zonga ngai to phei chuan wan duai thlak tak ani sarkarin an laka ma alak zui dane ro shia zui tur omlo hian mipui ngai ati thalawa puanza tolawa sarkarin angai nge ni a kongsang sanga mipui veng him tu zokte an film si lo hi ve tham atling ani koshan shwai tu zinga ruilo ngolve omta se kandem ron loi loyang kan police te le zeli chu longklai district a nom chung chuan thalai te malam hun clear chungin ruilo boy pui hi simte city hi mipui ngai dan ani ang sarkar po hian hetianga film lo hi chu district nu fuale mani pol in veng thiam lo mani thiam dan na naram le khotlang himna na malak na kalpui no ani na sha sakchungin ronda to lo sham se ti hi central oile du dan po ani arin om LMC atanga chua do lunglei municipal council LMC huam chunga veng panga local council shwai tu ti chuan LMC atanga chua le theidan chuan chua andu thon soi LMC atanga chua le du te so puk pui haw ruang lungpui zol zobok not le zobok south te an ni a achanber chu mi pui nol pui khosakin ala zolo nia an chiat wang ni in chua le theidana omani phot chuan malak an tumani veng panga ten LMC atanga chua le andu chan tlang pui chu LMC din nuwa poisa choi ngai sang sang le choi tur la om turte mi pui nol puin ala zolo wang le NREGS atop tak wanga mitam takin har satnan top pha wang te ani President's Rule Mawia Manipur President's Rule masaber hi June ni somni kumsang khat zakwa somnga pakhat khan Punjab rama puana lo ni to a April ni som pasari kumsa kha zakwa somnga pani thleng ani
President's rule noi ommek Manipur hi constitution anga kal thei to lo din muna ommeka state legislature le executive chu boina achwa tir me kumsang ni somni pathum khan chhiat dai ta sele chuan hetiang min an buai lo turani president's rule hi in thlanzo a sarkar siam thei party anom lo chuan emo assembly a MLA seat la tamber party in sarkar na asiam du lo emo state sarkar in sarkar lai pui thu azom du lo emo state sarkar in constitution abot siat inemo ramhim na tider thong khopa state sarkar in amo purna len lo hian president's rule apwan the ani voini thlenga voiza somni panga je the dan hi india rama lekko to ani president's rule kan ti fo heng ti nange ani a engtin nge puan ani theidan toy kim changdawin lotar langtai la thome president's rule ti in india constitution a injak loma se state sarkari constitution dungzuya nathok theilo ani a bantir nai mo anthu nei na laksak ani theina chu article zathum somnga paruk pakhat na te hi ni a hi president's rule kan ti tamai zok ani chief minister n biren singh hi cm ani na chu bana thelu ta a akai shwai chin manipur state thunei na zongzong kha india ram president in alata a an state sarkara ministry chu dissolve ani a india president chuan governor kaltlangin chief secretary in manipur state sarkar thunei na aken ko tirna hi president's rule noya manipur a kanti ani article zathum somnga paruk pakhat na chuan state sarkar chu india ram constitution dungzuin akal thei to loti india president nena governor in a reporter president in alo amen chuan state sarkar chu president's rule a da theiani tin article zathum somruk panga a state sarkar in central sarkar thupek aken ko zo to lo chuan india ram president in state thunei na lak sakang atibok he article zathum somnga paruk pakhat na te hi manipura phei chuan voisom pakhat man ani to a Mizoram chuan voithum man ani to bok kumsa kha zakwa somsari pasari kumsa kha zakwa somsari pariatle kumsa kha zakwa somriat pariata te khan president's ruling kan omani kha state thunei na high court ti lo chu president ayo governor in alaveka chief secretary in state thunei na executive power le sumle pai consolidated fund khoi chet na po akeng ko chin president's rule reizong hi engponi se thani chungani phota parliament in tharuk zelin kumthum chunga pot sei theya tharuk chungin in thana buat sai turani national emergency puan lai ani chuan kumkhat ai re po sei thei ani amai ro chu election commission of india atangin in thlan alanei theilo chan ane yangai thung india china foreign minister te in bemai thei external affairs minister s jai sankar le chinese foreign minister yang ite chu johannesburg ka G20 foreign minister meeting a until veve dona hemi rem chang hi chu in ramria anin millo na soin anin ko mai thei tun haya ram pani te anin millo na da thain kong diklaman zo sheta line of actual control LAC shola depsang pains le dem choka po an patrol dun le to a foreign minister pani inkom na hian ramria in rem na konga mason na omek po an soidun rin ani October kumsang ni somni palia tangkhan inrim na siamin depsang plains le dem choka tangwala malak le antuma muanna omle theinan hian ramsang ho tu lian tak tak anin bia ani tuna chuan in millo na te hi da that bel zela ramria anin ebzona lai china sipai anda te nu kirveve theina torlam an hoile tamek ani tunaya inrem lo na da chadan tura in biakna kalna sa national security advisor Ajit Doval po in December khan Beijing atloa foreign secretary Vikram Misrian January thakhan tlole in heyan in kungkaina ati thathar zwalani December kumsang ni somni palia Beijing a special representative SR meeting ni chu kongdik zo tan na bulani a lelam hian ramri chumuan taka siam veve andu te ansoi veve a heminua hian foreign secretary Misri an January khan tlole in mi puite po in tlopole theiturin anti a Kailas Mansarovar yatra po chunjom le turati ni in eibar zon na konga po thoho na thazok siam zel ni se anti G20 summit nei tura hian India le China hian in biak chunjom andu veve ni
ramri ai in rem le zwal an du ve nia soi ania kumina hian pala in biak zela LAC chu muan taka thei chu antum lian ber ani thuin Trump ale Zelensky anin beimek President Donald Trump chuan Ukrainian President Vladimir Zelensky chu dictator tia soin shwai tu pani te inkar akhimek amain Zelensky hian Saudi Arabia a US Russia in biakna Kyiv tel ve ani lo chungchanga US President hi Moscow in thudik tok lo ashilna acheng ti ina lo soi to a Florida a Saudi thlop investment meeting a ni lai ni khan Trump chuan thu soin Zelensky chu thil pakhat Joe Biden anga thil khal mai meya chau atha ti ina soi dictator ti tongkam chu European shwai tu sang ten thalo anti soin German Chancellor Olaf Scholz chuan adiklawa President Zelensky an mi puiro relna atun din dan po soinep sakna ni ti ina soi UK Prime Minister Sir Keir Starmer puin Zelensky hi phone bia in atan tla thoshil Downing Street thupuang tu chuan UK point in do pui pani na ati theilo ang bokin Ukraine po hian in thlani thullo theilo ni ti in Sir Starmer chuan asoi te puang Zelensky kum nga o Trump hi me kumsang ni somni palia zo to torni in Russia in February kumsang ni somni pania tanga arun wangin Ukraine hi martial law mangin in thlanson lat ani Swedish Prime Minister Ulf Kristersson po Trump an dictator ti thumal mang chu soi selin German Foreign Minister Annalena Baerbock po in pom theilo ati Florida thu soina hian Trump chuan Zelensky hi dictator atia ama lokin Truth Social posa Ukrainian president hi hetiang bukhian ati to in thana du lawa Ukrainian in thana aniam to ni an khupui chevekara engtin nge san theyang ati toleni khani US le Russian thonei tu te chuan Russia in Ukraine ado nuwa avoi khatnan mai chana anin bia thu ain be ni Trump an tolenia mar alago Florida a thuthar lakhom tu te komna indona Ukraine dem thu asoi tangin ain chana Trump hian indona chuak meka hian President Vladimir Putin aming chu alam rive mi alo bok nilai ni khan Zelensky chuan Kyiv fa thuthar lakhom tu te akomna Russia tanga lo chuak thudik lo tam tak kan sia a President Donald Trump po hi hetianga hian achenga ni ati a tlailama Ukrainian shwai tu chuan khovel chu Putin ane nge muan nati inkara omek te soya anrama Washington palai Kate Kellogg den ninga nia anin mudon te asoibok Trump hian Zelensky hi anrama za apali chawin president tan anpom to ti asoya mase BBC verify chuan za somnga pasarin president hi anlapom ni in atar langthung heti lai hian Russian President Putin a chuan Trump a amu nai thu thuthar lakhom tu te ne na ashil tiang anti anga omlawa ZPM sarkar pu nimin February ni somni pakhat kumsang ni somni panga zirtop ni khan Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Congress Bhavan Aizola Friday political session anneya Senior Vice President Pulanun Moya chawngau chuan thuwa soyani ZPM chuti lawanga kan tiang anti tilawang anti tichin anni wantlang shiat anita anmani chantu tamtak anbenga thlepto a lemchen na in ada ireilo thudik lo puar poleng chu thiam taka soiponi se da ireilo apua ke thwaizel kan sarkar shon mekhian ada ireidoni na langlo ramle mi puita na rongbol turin Congress bak be se tur omdon lo Congress athani mi puiten anti theina tura kan chezia po kan lanti rangai ni pulanun moya chawngo chuan ati MPCC Senior Vice President chuan ZPM hi chuan tungka bakin corruption dawatum loti until ti in antilanga an sarkar phata changa an kaldan thir chuan corruption ti konga du to ka an sapatal thi nan kong an siala chu hunin ashil don ani an sarkar no loka lok aikta dan an siam danglam ngala Congress sarkar lai chuan sarkar thunwai omlo lok aikta chau corruption case chui thei ani Chief Minister po chui thei tor lok aikta ekhi
Congress sarkar lain kumsang ni som panga pasani a Chief Minister Pulal Thonhola hun lain lok aikta chairperson ruat tura malak ani a selection committee member pakhatin du dan shanani wangin athutluk na siam mai theilovina oma chu MNF sarkarin bo zuin Mizoram lok aikta chairperson atana sarkar masaina achop chwa chu kumsang ni som pakwa khan ruat anita ni in khandon khan Congress te chuan manifesto apo lok aikta kan thuam chakang ti in kan da a ZPM point lok aikta kan thuam chakang ti ve si in ati thuan op zong in ma an lata zoka lok aikta act 2015 noya chuan sarkar thu noya om ACB 10 an mani thu in corruption case chui theina an nei lawa lok aikta in ti tura ati chawin an ti theini ABC a post somni pangalai lok aikta transfer tura thutluk na om pendinga sarkar kaltai na anda chu ton thlengin ti lo tin lo pending in ala oma do se chu ZPM sarkar hian kar kha chung lekin lok aikta a transfer the ma se an sarkar atanga kum khat nuwa po an ti du chuang si lo an sarkar nu loka Mizoram lok aikta dan ti danglam zokin lok aikta thuam chaklam ni lovin ati thuanop zong le na thok tak tak theilo tur zongin an kal zui ta zoka lok aikta chawin corruption case chui thei turati po anon ti dal tani tuna chuan Chief Minister le Home Minister ten dairika an control na nuai mi ACB le police te po lok aikta shiat pui lovin corruption case chui thei turin anda tani Prevention of Corruption Act of Section som pasreina na phena mangin state sarkar phalna lamma salo chuan sarkar na thok minister le CM te lok aikta hian a chui thei to lawani CM le minister te chui ngai ni ta sila lok aikta in a chui ngot thei to lo state sarkar phalna alak ma sak zel ngai to a lok aikta hi state sarkar peng pakhat ang chawa an chwa ta ni CBI te ne na general consent kan pe ang te antia chuan laman siam le a he sarkar hian mui in corruption and dawa restricted tender noi bote antia an sarkar chia noi bo ne kin sarkar ma sahun lai aya luarin an che to zoka tun ma kan la shiat ngai lo work supervisor te antia work supervisor hi andu sak zong te contract na pek na ni RTI in kan zo chianga work supervisor tur hian qualification ngai omlo experience ngai omlo sumle pai khol le adang te ne ngai lawa work supervisor tura qualification ngai chun chu ZPM minister ten andu sakni khani mai chu wangin corruption hi lwar zong in kalme kani kanrama chezonga kalmai lo nan lok aikta ek amendment an siam te po sut le turin kan nge na state sarkar phalna lama sa kher lawa CBI te po lok aikta na man thei turin consent apek theya tite u phalna pete u te kan ti ama se chung te po chu min chang theilo isoi hawang u kan ti point hunan nei buk si lo chu politics a in be na ni lovin kanra mi puite ma khwa thira ramle mi puiten an torna thlen lo nan kan ti zo kani ramle mi puite ta na thatna duwa masona du tu kan nisa a ramle nampoi khoina tur ve nan chuan ke kan pen turani soisela ram chantum kan nilau ramle mi puite thlawang ho tur chuan kan au chuak zelang nikuma assembly session masabera thlai thar leina turin vaibel cheza som kanda antia nikum khan vaibel cheza som kanda anti tang khan noi ruk borvel an manga kunna thok tu te thlai thar leinan cheng khatpo an manglo kumina hian anin tia manga an lei thei chuan alom omang anra man siam hi aphuai loi rewa phoi loi dewa siam hi andu sakten logna an chan theina turpo ni theini uluk dewin kan thir don ani kunna thok tu ten an thlai thar te lok taka an shal theina tur chu kan thlop ani ma se mitlem te tina logna an chan theina tur chawa ro man nai ro kan do dal don ani atibok kunna thok tu te thar chwa so thing sarkarin alei chanta hi ZPM thalai chuan hun chin chia tla ka angai ZPM thalai chuan nimina khan thu chwa siamin pulal du omale akai shwai ZPM mipui sarkarin anlo seilok ta angeya Mizoram hun sang district som pakhata collection center somruk chuang an buat saya kunna thok tu te thar chwa so thing ke zikhat cheng somnga ali chanta hi ZPM thalai chuan lom omati in kunna thoka eizong tu ten tlumte thira anlo thir thina takrama changta hi ZPM thalai chuan lom om kan ti in kunna thoka eizong te kan lom pui tak zetani
pulal du omale akai shwai ZPM mipui sarkar chu kunna thoktu te ta na in nga na tlak ani zia chiang takin alanga ZPM thalai chuan kan ngai ani anti thu chua chuan MEP NLUP SCDP manga kunna thoka ezong chung ko then khat kal lena party mi le sign du sakna manga sum sem policy anglo taka sarkarin thlai thar le tura thlan bi kheng so thing ai eng mun phia marcha ching tu te ta na theitop chu ama la chome khi ZPM thalai chuan lo mom kan ti in Mizoram kunna thok tu ten hun chin chhia tlak tak an thleng mek ni in ZPM thalai chuan kan ngaya kunna thoka ezong chung ko tam takin masona ra bithar an thlen pha nge ZPM thalai chuan kan be sei bok pulal du omale akai shwai ZPM mipui sarkarin kunna thok tu te ta na an ma chop anti lo tin chho mek na konga abuai pui theitu sarkar department sanga thok tu te le achang tu minister te inpek na le thorim na ZPM thalai chuan lom thokan soi tak mek mewani anti bok ruilo do konga Mizoram Baptist mi papolin malak tum Mizoram Baptist mi papol ro railway lina chu February ni somni pakhat kumsang ni somni panga khan Baptist Center Falkland Aizola nei ni in ro rail in khom hi RBT chong lura chong thu president in a kai shwai ani ro rail palai kal thei member zanga somli panga tangin member zathum somriat pakhat an kal theya ro rail voi thumna le voi lina inkara MBMP member chatwan ram panta mi zathum somsari paruk sona hunman ani MBMP a hian pastor bial somriat omin unit zathum somnga pakhata oma BMP member zongjong hi singkhat sang sari somruk pasari anni kumsang ni somni panga MBMP ro rela thurel tlang puite chu pakhatna environment ram ngole nungcha humhal konga MBMP in mala chunzom zero se pani na MBMP hian ruilo do konga malak ni ro se MBMP ro rel hi Reverend Dr. Arlal Biakliana General Secretary BCM Reverend Arlal Rintuanga ES Aizol Reverend C Lalhungliana Chairman AADC le MBKHP atangin upa B Singh Pari Vice President le Elizabeth Lalompui Executive Committee Member MGKP atangin Nulanen C Lalmuan Kimile Pulal Ramwana MGKP Executive Committee Member ten Antelpui Bok ani kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk budgetatan chengnoi som pali ruaman ani MZP in first IR post zopai bairabi din mun an enfia ni som pakwa thlani kumsang ni somni panga ni laini khan pularam zawa MZP bairabi sub headquarters president kai shwaina in first IR post zopai bairabi din mun enfia in MZP sub headquarters bairabi chuan antloa he huna hian MZP shwai tu tele post commander hovin inkom hona nein anma mole anhar satna to sang sang te soi hoin hun man ani bairabi first IR post pan na kong hi azimin achilhea kong zau jok anma mo thu soin anma ni ngei point an thom thachina zopai kong hi inner line reserve square mile zanga pakwa ne na in sia first IR post omna munani wangin helai kong hi thataka thom thatreng hi apoimo hle ni MZP chuan PWD SDO bengalin SDO hian anna tho mek dan le anhar satna to te shilshia in tona hian PWD ten athom thatna an thok meka SDO hian jungle clearance kongsir nimti fai po Atei anganga ma anlak tur tho soi bokani camp le duty outpost in kar hi sarkar masa khan lir theilu theya siam ania black top tora sangson chuak vek to chu ZPM sarkar nuwa laklet le ni in poisa sangson hi ti leps ani fura adyak chin ema wangin lir theilu theilawin thuitak duty turin ke in an kalangai china tin an tuilak na hi intake mumal siam ani lo wangin fura har satnan to chin thuan soi tin first IR camp pa hian network achhelea emergency a po chanchin in shat po zungzunga har thu tele duty outpost a solar street light engan mamol he boka tona hian bairabi first IR post a umza thi mi som paruk anni zophai kong hi apoi mo e mema bairabi khwa chung kwa thanem takin wan loram te nein leilet le tui khwa te ko wan te an siam na munani a furwa tui tamma nge yama la turin
le network than nei thoi theinan Mizoram sarkar chu MZP sub headquarters Bairabi chuan angena MZP chuan atulangin mala zel don ani MZP sub headquarters Bairabi chuan first IR post atlo zo hian Omega Center tlo le in Omega Center a hian no pang en kollai mipa som pani le meichia paruk anneya zirlai no pang thanem tak annei bokani MZP sub headquarters Bairabi chuan zirlai khotlang ramle namtan mala zel don ani anti AAI kutaleng pui airport lantum chan BJP president in Atei nimini somni pakhat February kumsangni somni panga zirtop ni khan BJP Mizoram chuan Friday political session anneya pu VLO ya state secretary in Inkhoma kai shwaya puwanal muaka state president in thusoina hun anei bok puwanal muaka chuan kumsangni somni panga tanga kumsangni somni paruk union budget zirhauna chu Union Minister of State for MSME and LESDE Government of India hawa February ni sompakwa kumsangni somni panga a neina a BJP State Officer Union Minister hawa BJP State shwai tu te inkomna tanga landanin Mizoram State Sarkar chu buzem bula tram chol let reng ang mai ani ati puwanal muaka chuan Central Sarkar pumodia kai shwain Mizoram tana sumarwa manchu Mizoram Sarkar in anga isaktok lo wangle suman man thiam lo le an man dik lo wanga Mizoram in sumla mahar satna tok thin kan ni thu Union Minister hialin kan twal chara miron shil tamai hi Mizoram Sarkar tan chuan hei ayamwal phone hi omthei don emni ti thei hialani sumle pai chungchanga kan har satna le thlatin sumpu ngaya kanom chan hi engdang wang ni lovin Sarkar in thla da wanga angai thei ta hiala mi phuiten hena tax lak sana mi phui shek zonga kal thiam tur hian ngai to ana siam si hian ngai to ana asiam thiam ngai le ka ngai ani ati puwanal muwa ka chuan AAI in India rama airport thar siam bel tur somni pakhat lai tun budget thara an tum laya kan state sarkar shwai tulu berten AAI in sum an nei lo wangle alok pui lo wanga airport lak bil an du lo thu bel chian do lo tak mai Mizoram mi puite min han shil le phe hi chu ril rutina le a mani chi puite do ta bum na mai aloni Central Sarkar in lengpui airport chei thata lengpui airport atanga air cargo manga Mizoram thlai thar chhuate India ram mai ni lo khovel ram dang thleng puwa thon chhuani dan tur aizol khopuya ngei miron puan saklaya kan state Sarkar in Indian Air Force kota lan adu wanga India Sarkar ho tu te do ta pu ta mai hi apoi tak zeta thudik tok lo soifo mai le mani thutiam to soimoile soimam tum phe thi trong trai thin te tan simwat angai thua soyani atibok kong siam mek enfia report don bo zuin nimini somni pakhathani kumsangni somni panga khan konpui chu dur tlang aizo road BR on waya resurfacing na sipher le lungdai inkar chu Mizoram State Project Monitoring Committee MSP MC tenan endika sipher le lungdai inkar lungdai thlenma a resurfacing na tholai mek chu thatok lo engamo zat mu ani Sarkar thu chwa tarlan danin BRN Infrastructure Private Limited Jaipur Rajasthan te tho ani a he na thalo hi belkhomin kilometer khat bor vela ngai thei tur ani a na thalo zong hi contractor te hian hai khole veka resurfacing na hi ti thatle vek antum thuan soi MSP MC te hi PWD official te baka lungdai VCP le VC member wai mi shwai tu te le BRN Infrastructure Private Limited ta an general manager panka senten an choi o mani Ohio University zirlai sangni donin pian tharna an changle ta Ohio State University zirlai sangni donin iswane na an nunan hlan thara tungkar thole zan khan Unite Us malakna in University campus a rongbol na nei ani a Scottenstein Center Buck Ice basketball team homa hunman ni in zirlai sang ruk zanga zet an pung khoma zirlai pung khom zinga sang ni don chuan rin taka iswa nung zui turin an nunan hlan tharani Unite Us Instagram page a chuan kumkal ta khan he campus a hian pathian na to kan mutoa zanina an tho ro pui ta kan mule ta ni pathian na to athleng mek zela abul kan tran chawni ti in an tarlang Asbury University harna February kumsangni somni pathum shin chwa zingami
Auburn University zirlai ti zinga harna thena changa movement in din chawtran ani Unite Us movement tia soimai chin anni a antopui chu iswa ming choi moi ani Auburn University a harna thlen trum September kumsang ni somni pathum khan mi sanga chuang an pung khoma mi zani zetin baptisma an changzuya kha harna shin chwa kha Unite Us Paul heni University shanga rongan bol kwal thina zirlai sing sari chuang zinga pathian thuan puang chuak to kumsang ni somni pathuma tanga kumsang ni somni pali khan Unite Us hian University campus shang Florida State, Alabama, Georgia, Tennessee, Arkansas, Florida, Mississippi State, South Carolina, Texas A&M le Kentucky ate rongbol na an kalpuya zirlai te zinga harna thlengzui na salhe ni kha tun kha chomalama khan University of Kentucky zirlai sangni zetin Unite Us rongbol na kaltlang hian pian tharna an chang to a tuna Ohio University a thalai sangtelin pian tharna an changjui le ta ni Unite Us hian tunha ya heng Purdue March ninga West Virginia March ni som pakhat SMU April ni riat le Baylor April ni som panga te zirlai zinga pathian thu puang chuak turin machop an nei le mek ani source Christian Outlook Mizoram Middle East buaina lalmal som ralte nimin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan meiche ruang Hamas ten anhlan chu seri bibas ruang ani lo thu puanga Netanyahu chuan Hamas te chu seri bibas ruang aya Gaza meiche ruang mithikwanga thuna anpua Israel military lampoin seri fa te kafir le Ariel bibas te ruang andon thule apathumna ruang chu seri ruang ani lo thu tar lang ve bok Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan seri bibas ruang hi lamulet le ngei tiamin Hamas te chu inremna anbo chiatna anule antor ngei tor tu soin an nun ron na man antel nge yang tin avozui ngal bok Israel mitang ladam te chu voin inrin ni hian chwa anni beise anile mek bok Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan Palestine chang thar te ril ru a tur angmaya thil intung hetto thil chuan ral muan na lama hoitir theilo ti soin Palestine poi khoitu army te chu ne a ti rem an ngai tho soilanga Gideon chuan Gaza chu eng military ma omlo na huna chuangai tho soin Gaza shem mun atanga mi puite an mani du thu a an pem chwa na tur du thlanna pek angai tho soilang bok Israel marlama mi cheng te chuan an mani chen na lama le turin him tok an latilawa metula khomi cheng te chuan an sarkarin le tura abuat saya tilvelo turin an ngen Israel politics try to ten hena tanga thudon danin Hamas tinena mitang in thlengna tur chong ni na chu omdon talovin ama sajok chu mitang tamjok te lak let na turin karni chong po se yani mai melta Tel Aviv a bom panga kamruk amin hengzinga pathum te hi puakin pani dang te sut an ni bok Israel War Minister Israel Katz chuan army te chu West Bank ka beina san tura ti in Prime Minister Netanyahu chuan offensive operation ne na tur thupek achwa bok Transport Minister Miri Regev point bus le rail service te atito boka heti lain tulkarem khasam brigades te chuan Israel army te West Bank ka anom chung chuan pubalak na nei zelani tur thon lo tar lang ve thung sinbet chuan Tel Aviv a bus omkhom zinga bom kama hian in nam noina neya rinhlelh mi pathum manin hengzinga pakhachu judami ani nge West Bank Israel War Minister Israel Katz chuan Tel Aviv a poi khoin a khengwangin West Bank a operation nei ti sang zwal turin thupek achwa Israel War Minister Israel Katz in Tulkarem refugee camp atona Gaza in ka haina kaltlanga Palestine mitang chwate chu poi khoina zona anin nam noi chuan chuizui zela awawa Katz chuan Muslim te poi khoina lian takawangin indona anma chon mek tho soin Gaza le mundanga te anla chamban reng tur tho soilang bok Janin khopoi chu Israelin ni somthum pani chung abe na nita in second intifada kumsang ka zakwa somruk pasari nuwa thilti sia nember truma thleng meka Palestine mi te chuan mante tokin chen in te poti chiat an la nizela Janina hian Israel military bulldozer le lir theite an la chemup mup bok ani
Gaza Strip voin February ni somni pani kumsang ni somni panga hian Hamas ti chuan Israel mitang Elia Maimon Isaac Cohen Omer Sam Tov Omer Wenkart Tal Shoham Avira Mengistu le Hisam Al Sayed ti chu mitang in thlengna zona chu anni tur thon tar langa voin ve khian Palestine mitang zaruk pani chu anni vedon bok Islamic Resistance Movement Hamas ti chuan Israelin seri bibas ruang ni lope a puna chu Benjamin Netanyahu in mipuima a za omna siam atumna thilmaya pu sakinan phamar Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan US Congress delegation nena Israel chu Lebanon chimlam ala lo ame ka tanga in la chuak pumlum tura nor turin ngenna athen Israel in do thlona ti chuan ninga ni zan lama khan Lebanon marlam homes Syria bula airstrike te anneya hebe na thlenga hian hliam tor mi engmozat te omin chenein te po be na wangin a chenwal boka Israel chuan Hezbollah te ral thuam supply kong an be tho tar langbok khati zong kha ton chumata na kanon ti chwale the te soni e